Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Kit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Anya kay pare, mapaling samatan nga iderbe, to'y darisayan mo. Di pa'y mabalin, pare Bantor. Kurang pa'y ti kondisyon na. Adda ka nung patbularit dito San Pedro, inton fiestada. Kano ay? Inton kami kadwa lawas, pare. Eksakto. Mayat nga rot ah. Mayat nga raw, pare. Uy na, siyempre. Ano ti pare got? Awan pa'y lang ti naurno ko nga ipustak. Ay, daitan ati imas na. Jakmat kahit nga isalog nga awan kwarta. Sayang laan. Namamag pa yung mga bakday ta. Pagsubutan. Ay, una, pare. No adda madilihensyak nga iso ipustak. O di sige, ilaban tayo to, pare Bantor. Sige, tag-remedyo akmat itipustak, pare. Ay naing ko, dagitalatan baud mo ti pagpagkalam. Awan pa yan maupupram, kan gastos na dagita. Sumardeng ka man ni Erlinda. Di mo pa kibiyangan dagiti baud ko. Agasam dayta. Kundi vitamina dagiti manok mo. Nagngingina Sumardeng ka! Nangingina pa yan ng bagas. Pakaringgura maya. Kat jakmat daw dawatan kan katigat-gatang ko. Senyor Ingo. Ni? Pudno dayta, ngam imbisa para tao, umun-unapay tamanok. Nagadukat ta mo mon? Kita aman talangam. Nakangat-ngaton tabagam, Senyor Ingo. Ngeta. Kasanumat ngamin, imbag pa'y tay manok, taag vitamina. Ay ngam tay akin manok, awan sustansya, tikan kanan na. Nagadulakit din nga amum ayasi ka, Erlinda. Pudnomat, napatpatig pa yan dagitang manok mo, ngam da kami akabalay mo. Ay, buwisit! Anya ti kunam? Intod ko akit din. Anya! Pinasganak dagita ang manok. Ay! Padasam nga ramidon na ita. No di mo kaya ti... Anya, apay adi mo ituloy. Ay, dadawin naman yung daw ko ako nak. Panawan ka man langan. Bika. Ay, opo ya. Di ko namjak may turod nga ramidon. Ay, dapat patagkit din dagita ang baod ngamda kami. Ha? Saan pa'y lang Ay, anyan? Talagang aramidat no kunak Marimeli. Ay, dinan orayin ang mapunuanak. Tangurong ngurak dagijay abaod. Ay, apaan na kan ang mga numadiswan na kapayan ni Pari Ingo. Anya? Kabilan nagkapulang ka dagijay ang manok? Ha, padason na Amumutan dagiti lalaki. Nagrigat ato bungaran ka dagiti bisyo da. Ay, pagpilyak Handa kami pamilya na, huno dagiti baud na. Sa bagay matkit di Diyak pa'y napuutan anangabak. Numangabak man, dakdak kaltumanan ti maipaabak na. Tanumangabak, adun tumanan ti maipabalato na. Isupay Into nawan ipusta na, may kanda nga ron, alaman. Hay, kalukwan la dayta. Sa bagay. Kunada nga rod, awan pa'y bimak ng itisugal. Talaga mat. Di pa kaburiburak launay. Adda maigatang na itinagningina akanan dagiti manok na nga agingga iti vitamina. Nga mawan pa'y maigatang na itinaima sa para kenkwana. Nalulukmag dagiti baod na. Ngam iso nga akin baod. Nakangat-ngaton ti abaga na. Ay, unay mo't daytan. Unay ang dayta panangiladawan mo kanila kayo mo. Ang pa'y sumot. Ay, kat, sigan ati gumatang iti vitamins na. Kanayon nga ibagak. Dilawag, ti araramidan na. Ay ngam apaan nakmat. Di bayam? Angam no siyak, ay, baybay akon Mauman tulatan. Agnakam to, no maipalot na amin nga daken kwa na. Aging ga iti kakaisuna, asapin na. Katidyak kayat launay nga aramid da, no mga bakda iti palot. Tay mapmapanda iti ayan, dagiti babae, aso masala. Aya, madamag ko laeng, ang makikaidda da kadagijay. Ay, di tanan, jak kayato na kaidda. Ay nananang, maumaakmat na iti kastang aramid na. Ay, katkasaritam anasaya at anak ko. Saan aday ta ti pagapaan niyo?
Talagang aga pa kami no kastalatan na kanayon. Di kay lakit dilimangan amangan. Dayta nga rudgat. No saan akong trabaho? No awanin maganan siya iti panaglaklako kadag tinagdudo mga produkto. Anya pa'y nga iti pagbiag may? Tay ko nakngarudan. Pagsaritaan nyo dayta. Makauma. Agtaltalon mo ti asawam. Kan paglingling ayan nalaang mat kanalpas mat ti kaapasan. Mabalin na kumamot ti agmula pa iti mais wano natang dita. Imbag lang nga igatang tumanan iti usar dag iti ubeng agiskwela da. Ay, anak ko. Takayumot lang ti makasulbar iti dayta. Pagsaritaan nyo ang agasawa. Anya pare, isalog tayong dagiti do abaon mo. Taibilitan kandari sayan. Ay katwa na pare. Kay adhamot la po namon. Adda agam neng. San mo is istoryaan ang mga numakadanon ka ni Erlinda. Wan pare. Nakalako ak iti iri adina ang mugat. Ala, wan pare. No problem. Walang harod pare. Dakkal tinamnamak ang mga abak tayo. No siya kabaysa. Okay na agmat Awan mo't sa bali abisyonin ko. No di palaw. Ay, may sakamot akong sintidor. Ipakaawat mo kan kwa na tay pagsasaw ako nana. Saan nga urayan ti madi apagtang sakbay ngagnakam. Saan mo't abig siyat apalutiraw? Diversyon na mo't lang. Agas, ti bambanog ako nada. Ay, ti kunamkit day. Agpada kayo iti aramay iti manugang mo. Agpaiso amap mapanak iti palutan. Ngam kayat ko laing tagbuya. Nada kurso nada. Ay, dakkelan tay limagasot amay pustak bakit? Ay, saus. No naabak di pa'y katimbayab tali magasot mo. Sana bali Talaging juyak mag. Ay, sana kakumpurme iti da ita. Imbes nga agpay iti pamilyayaw. Ha? Ano lamay? Wen, daak ditaan. Basta dilakit di mabaybayan ti pamilya. Mayat mutlata nga da paglinglingayan ako nada. Ay! Naimbagkit di tamanok lang para palot ti pagpagkalan da. Kasanaw no sa balay. Ay, di pa'y addan adakas. Tapno di ka nagriribakit. Nay, mati balatom. 1,000 pesos day ta, Saan na dayta ti kayat ko? Ay, day ito nga rod. Di ka man inggo. Anyakit din ni darling ko. Ay, may kamanggit di. Saan nakamalay ti kasta si kainggo? Anya nga rod. Ti kayat ko, isardeng mon ti makipalpalot. Anya? Day talang matiliw-liwak bakit? Agas ti bambanog ako nada. Anya? Sige na. Palugudan nakmatan. Agbilang kainggo. Huh? Ngam no maumak atalagan. Agpinnasin siya talangan. Si kakit di mo. Ik-ikan na ka lang arudan iti balatong. Di mo pa hilainawat. Sana na hindi ti kayat ko. Tay isardeng na kuman ti makipalot. No sa anak ng agbidot. Ammo kung ti kang runaan arason. Mare Erlinda. Anya kumamat. Gapo kadagiti baod ni Pare Ingo. Adon ti maliwayan na apagrebengan na. Ta syempre, no makariing, dagiti baod na ti umuna asangwan na. Nga agpapan sakbay amaturog. Dagiti pala baod na ti sangsangwan na. Isulat! Pilya, kamot amaysa? Sana kasta ti kayat ko asawan. Sumardeng ka man, Mari Erlinda. Maawatak mo't ka. Dakon bakit? Nasaya taddakan si kainggo. Ay, mailiw kan bakit Sana ka makirinrin nabak ha? Nay, napudot man ti ulo mo na kunak. Gaputad da saan ko akayat nga inaramid mo? Inaramid niya? Ada na kaibaga kanyak nga idinangabak kayo iti panlot. Napan kayo nagbibidyo kay? Saan ko nga ilibak bakit? Di magas kami, ngam apagbiit lang. Nagkakanta lang mat da pare bantor.
Wan, nagkakantada. Gamsi ka, at dakadwam a babae iti lamisaan. Anya? Ay, saan mata bakit? Saan ka naglibak tadda nakakita kada kayo? Nakadagdagat kayo kano pa iti radya awit tres. Saan apod no dayta? Promise. Awan nat isem ko kadagitan niya. Adda ka lang arudan nga asawak. Imposible mat ang maaramig ko timbang isukat kan ka bakit? Pulos! Malagip ko, pare Ingo. Tiyan niya. Nakita hindi da iloy tayan tayo a video kibar. Ni Bayaw Iloy? Wan, apay di mo nakita ya. Ne, saan na? Isulakit di tinangidanon ka ni Mari Erlinda. Naglokon. Ay, okay lang, pare. Nalpas kayo mo to na nagsarita ako nam ka ni Mari Erlinda. Awanan da jay. Kanuray anyat mapaspasamak. Saan mo ngaklunan? Gaya, pare. Oh, kasanungay. Matuloy ka di ipapantayo di San Nicolas. Makiderbeng. Ay, uwan pare. Iso ngay saganam tipunam. Wen, adda. Dakkalalaban da jay, pare. Katpatsyak nagswirti tayo. Sa bagay, nalalaing dagiti entry tayo. Winning break ko nam, pare. Ay, pasitibalon ko ang una ka. 5 mil laing. Uray, 10 mil kumamit. Hanggang pangalak na ta. Amuhon. Mapanak man ken Mang Dalmasyo. Mangalak iti balor ti dua kaban. Hanggang tulagak ano mga bakak. Bayadak adagos. Uy, kasilangan. Nasaysayat matlang no dakdakkel ti puna. Mapanahon kini Manong Dalmasyo. Kaya puyaw. Ay iso Ninanang kan Erlinda. Na. Nga lang, mga lakay ang sa ngaribulaan. Sige, urayan At dagay kwarta ni Erlinda. Kaya diyaman na ka na. Sa dino nga tatinang idultulinan na. At damat basit po na kon pare. Sige, bumawi tayo ita, pare. Agtalo ka kiti kabailan dagiti entry tayo ita pare. Gusto ti kondisyon dagi jay. Kan baring mapasarunwan ti swirti tayo, pare. Wanya rod. Abusta utang pa'y ti daduma apuna. Bayada madagos no agsubli tayo, pare Ingo. Namnama kasurwin tayo. Anyati ko lang. Mapukpukaw, tiindulin mo a kwartam. Ada iti pandagdag iti badok iti aparatur nanang. Nikat asino nga'y kumatinangala, anak ko. Asino nga'y timakam mo nga da kwartam ijay. Siyak lang ti makamu nanang. Ay kita ang mga nusan ba't nga ijay tinangikam. Saan man nanang? Ija, iti pangidultulinak. Adda nga tasimrak aditay amma. Saan ko nga mo? Ay uwan gayam. Napanan nga'y daing ka. Kasla dinagas ni Bantur itay. Kanada awid da karton ti manok. Ay, napandamanan nakipalot nga taa. Ay, una yun na pa nakadisgrasya tayo, pare. Wanya rod pare. Di tayo pa'y nakasubot man. Daytoyen ti kamalasan, nalakad tayo. Kahit dakkel ti parikot ko pare. Ta ultimo iduldulin ni Erlinda a kwarta. Inalak. Anya? Wen pare. Pangalak nga ita iti isukat ko ijay. Ay, dakkel a parikot day ta, pare Ingo. Sa dino nga tati pagutanga. Anyat pagpungpungtutam aya, sika, Erlinda. Kasanumot nga min tatang. Naglako ni Ingo iti Eric at jak ammo. Anya? Kat tinaglakwan na, sigurado nga impanlot na. Ay, damagam tupay anak. Amang ano damot nang igatangan na. Kanisupay ti atapak anang libas iti duldulin ko a kwarta. Ay, narigat day ta anak. Saan mo abas tapabasulin ti asawam? Awan sa bali, tatang. Asino ko mati sumrag iti balay mi amangala iti dayjay ngay. Ha, makita na. Uray anya ti mapaspasamag. Nauma akon. Nasaya at tatakan, Senyor Ingo. Erlinda bakit? Mabaling ka di ang mga anak pa'y sakbay nga agsarita. Ha! Sige! Nga makamukan nga agdao iti kanam ijay. Wen, sa akong ti makaam mo bakit?
Kasano nga tangay rugi ti mga ibagakin ko na ay. Dakil laki di ariri da ito ay. Narigrigat met nujak ipudno ken ko na. Tawan at talaga tinamnamag a pangalaki ti isukat ko. Kanya nga tayo ti sidan. Kitagag man iti kasirola. Wow! Nagbanglon. Kasla tinula. Ay na, adadalakit ang nagsarao ti buksit ko. Na, talaga akarnit manok. Apo! Nagadunday ti alinuto ni Erlinda. Na, pagore ka. Tisaka. Nagatidog ti kawot na. Sige! Kabilin naggapo iti palang partik ka nagiti paod mo, Ingo! Apay nga pinartim ida! Sige! Kabilin na! Siga, kiti nagpud no! Ay na! Siga, tinang libas ang nangala iti induldulin ko a kwarta iti pandag ti badbadog iti aparador! Saan ka di? Kwa? When? Nang ipanam iti nang ilakwam iti Eric! Impustam iti palot, saan ka di? When? Erlinda, bakit? Lading ita. No kagura nak iti inaramid ko. Adaken kan, Ingo. Ngam ibagak kan ka, na umaakon. Agpili ka. Dagami ka dagiti anak mo, wenno dagiti baod mo. Awan matkinastaan na, bakit? Kasta ti makunak, na umakon. No talaga di mo maidyan ti agpalot, saan ka nalakdan? Ngam di na ka malakdan a pumanaw. Nalawang? Saan, Erlinda? Saan kayong matapumanaw, Sige, when? Isabdan kong tagpalot. Promise? Di kagdanag. Ilako kong dagiti nabatbati abaod ko. Kat iso ti isukat ko iti kwartam alinibas ko nga impusta iti palot. Aramidam, Ingo. Saan nga agpatinggala ang iti sao? When? Erlinda asawa. Aramidag ti ibagak. Nasayaat! Tano saan? Mapukawan ka iti asawa kan anak. Ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Saan nga urayan ti madi apagteng sakbay nga agnakem. Tampok dito'y programa tayo. Kastalasifyan! Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Ken iti direksyon Teresa Calay. Musika Jonar Ributazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.